Twerekeze mu karere ka Huye aho kuri uyu wa gatandatu mu karere ka Huye hatangijwe ibikorwa bibanziriza kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu gutangiza ibikorwa rero hakozwe umuganda wo gutera ibiti birimo n'iby'umuko bisanzwe bisobanura ubwirinzi. Eka mugenzi wacu Adolphe Tuyisenge atubwira ibindi. Ku musozi wa Cyegera uri mu kagari ka Gahana mu murenge wa Kinazi w'akarere ka Huye, abiganjemo urubyiruko mu mashuri abanza, ayisumbuye na za kaminuza baratera ibiti basubiranya ishyamba riherutse gusarurwa. Ni umuganda uri mu rwego rwo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndetse bamwe mu rubyiruko bawitabiriye bavuga ko ari igikorwa cyiza kigaragaza ubumwe bw'Abanyarwanda no guha agaciro ubuzima. Nukunga ubumwe, minisiteri koko yarabirebye ubona ko ari byiza, nk'uko ari minisiteri y'ubumwe ireba ko igomba kunga ubumwe bw'Abanyarwanda bahuzwa no gukora imirimo igiye itandukanye yo kubaka igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego mwabibonye ko ari urubyiruko n'abakuze turi gutera ibiti kandi hatitawe ngo umuntu yaturutse. Bivuze ikintu gikomeye cyane, turimo kubasubiza agaciro twebwe abatoya Rwanda rw'uyu munsi ndetse n'ubw'ejo. Natwe turimo kusa ikivi aho batabashije kugera, natwe turimo kubakorera mu ngata ubu ngubu. Ikindi ni uko ibi ngibi bifasha urubyiruko kwiyumvamo igihugu, bagakora nta handi bategereje undi gufasha, bakumva ko aribo baziyubakira igihugu nta handi bateze amaboko. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe ivuga ko gutangira ibikorwa bibanziriza kwibuka ku nshuro ya 30 harimo n'igikorwa cyo gutera ibiti, harimo n'umuko abandi bita umurinzi, nk'igisobanuro cy'umutekano n'amahoro. Ibiti buriya ni n'isoko y'ubuzima, ari nacyo bisobanura. Ibiti bitanga imvura, birinda environnement, bifasha ubuzima kubaho. Twanahereye ku giti cy'umurinzi bitaga umuko mu Kinyarwanda, nacyo ni igiti Abanyarwanda bakunda gushyira ku ngo, kikagaragaza kurinda urugo rwabo, kubiha umutekano, gutanga amahoro. Turifuza rero yuko ibiti tuzatera byinshi muri iki gihe. Minubumwe ivuga ko nibura mbere yuko itariki nyirizina yo kwibuka igera hazaba hamaze guterwa ibiti birenga 1 miliyoni hirya no hino mu gihugu, bingana n'Abatutsi basaga 1 miliyoni bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuyisenge Adolphe, Huye.